Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sabonela mlaleli we-VOCFM egameni la Jesu Kristu lo inkosi. Sabonela abathandekako nonke egameni la Jesu Kristu lobuya komasinyane. Abazalwane sengivele ngiso lesikhathi nasekudlala libika leli ukuthi sinomlilo. So sekushokola ukuthi seng 2100 hours 9 PM kulabanye isikhathi sehlelo lethu bazali silithanza kakhulu sengehlile ukuba ngikwephule. Siyambonga abathandekayo uNkulunkulu nalamuhla egameni la Jesu Kristu ukuthi sigcinile sivikele uNkulunkulu wasiphephisa sesize sikhona lamuhla emsakatweni egameni lika Jesu. Live bathandekayo egameni lika Jesu Kristu asibethumeli egameni lenkosi asidlali isidi bathandekayo ngemusa wa Jesu sigcinekile silapha etendlini tekusakada lamuhla egameni la Jesu Kristu. Ngithi sanibona nje bazalwane ngiyavusela kibo bonke labantu bakwephimbo lami la ukhona songamtshela lo sihlobo sakho ukuthi ihlelo lwethu lesilithanza kusengehlile ukuba ngikwephule selivele licalile bazalwane egameni lika Jesu Kristu. Kulabo ke abafisa ukuthi basibukele baphinde basilalele live la bathandekayo page lethu la Facebook. Now type nje uthi Mbabane Assembly of God lapha ka Facebook. Nyalo lokungikhuluma utasibona ukuthi si live. Siyacela bazalwane siyafuna ukuthi sichumane nani, siyafuna kuva ukuthi inkosi nendelani nokuthi inkosi nendeleni. So please like and follow our page. Let's like lapha Facebook bazalwane. Siyafuna ukuthi sichubeke sixoxisane nani. Ngoba bathemba ke bazalwane sibongo inkosi lenjesu inkosi empilweni yami yabusa egameni lika Jesu. Nami ngiphokopela ukuthi ngalinye ilanga ngifike embikwayo inkosi lebengisolo ngikhonda inkosi bengiphilela yona ngive ishe amagama lamnanzi kimi lathi 70 sami lesihlela lesilungile ngena ekuphumuleni kwakho egameni lika Jesu. That is my biggest desire that one day I come before the Lord Jesus. Ngime proudly before him ngathi ukuthi sake mkhondile with every breath that is in my life egameni lika Jesu. Ngimulo musha ke bazalwane uNkulunkulu usangifunela egameni lika Jesu Kristu. Kwamanje inhliziyo yami bazalwane sabuswa nguye sesenguye Jesu kuphela abathandekayo loshaya ithomoyi enhlizweni yami egameni lika Jesu. Sengiyakholwa abathandekayo ngiyathandaza nani ngiyathemba ngiyathandazisa abangcwele ukuthi awu Jesu awuzwela Nkosi egameni lika Jesu. Kude ke lokumehlulako lomtsala wethu insuku bazalwane. So kwethu ukuthi sichubeke nje sembuke emehlweni egameni lika Jesu Kristu. Praise God. Bazalwane indlu tekusakada akambi ngedwa bazalwane. The apostle ukhona abathandekayo sambanga kulo sigcinele yena egameni lika Jesu Kristu. Apostle JV Gule ukhona futhi angihambi ngedwa labazalwane ngihamba nemfowethu lapha incika kaNkulunkulu Mr Mangaliso Maseko bazalwane ngathi uzabakhonde Mbabane labanye bahlangambona abahlangamboni ngoba inkosi seyamixa lekhashana but namhla bazalwane ngikhonile kumthola egameni lika Jesu Kristu kumkhaya ka Donald Trump lona bazalwane international egameni lika Jesu Kristu. Ngimphethe live ke bazalwane lathi indlini tekusakada egameni lika Jesu Kristu. Sitawucela bazalwane ukuthi naye afakaze ngoba lembabane wahamba kholwa le inkosi lembeke khona emaveni lakhashana asathi ukuthi ngabe inkosi khona kuhamba kanjani. Nosamaseko, welcome man of God to the studios of VOCFM. May you kindly just share your testimony with our listeners in the name. Ngadlala bazalwane nkosi yami liswati nje ngaze livele singisithi amathebula lamuhla bazalwane umntana waNkulunkulu lesikhonda naye but tafaza asho bazalwane ukuthi uNkulunkulu mbekephi ukuthi uNkulunkulu wendala empilweni yakhe kulomsebenzi akawendawo la khona and how good God has been. Siyabukela mncela uNkulunkulu siyacela uvusele umlaleli naye akuve uphefumula egameni la Jesu. Sawubona mfowethu sawambongeni sivusele sinabo e-studio sibavusele emakhaya sesikhona sesithelekile mase kumangaliso njalo basashila umfowethu ngisizisiwe ngeJesu kamthanza
ngemabomu ami ngingakhetha ke lesinziso kude lwangikhetha lesinziso ngoba mekuthi mangifakaza ngithi incumbi yetimvo ngakhanza sepikhona incumbi yetimvo ngakhanza sevese ngibekeli nangisakhula bebangibida nje mangaliso ngagcina ngibona ukuthi oh shothi makubukwe mina ngibidwa lelo gama shothi kusokushuwo mina kuthiwa ngimangaliso sibonga ngakhanza ukuthi babe vele wamaseko ngase ngiqhula sona sengiba wamaseko incumbi yetimvo impela ngisho esikolweni ngisho umvu aya ubona umntana omncane manje uwente reference ngakuthi shothi nabo bokhala bavuze kuseni esikolweni nawo lokuthi ngathi ngayiswa ngengane lapha umvule choice lebe ikhona beyincane ngabe beyikhona kepha ke konke letimvo leto yinye into langakhethela yona which is salvation and I'm proud to say I'm saved and I'm a child of God and I'm looking forward to serve God ngiselandlini yakhe uthi Simon mabaletha Jesu asasemncane uthi baba inceke yakho songayithatha ngoba imehlo wami sayibonile insinziso yakho lokusho ukuthi nalensinziso lona yakusindwe yakho into yebantu ngegcinwa kahle uze ukuthi lo mvu nasayifuna noma umvu masayihambelela ayikhanzi ngilesimo lesingiso noma ke ngilesingcono ungaba ke inhlanhla lengasiyo lehle ukuthi soniketwe na into yebantu lekuthiwa insinziso mhlumana abonakala ke wena singahambi nawe ngoba mhlumana atheleke emafini nawe ungaphambani ke ne-force of gravity ngoba ngisho so science bayawumangala mhlumana sekavela sesiphambana ne-force of gravity nami ngemphefumulo nami naloko ukuthi ngisathi ngisakhola ngisathi nje ngiselamhlabeni inkosi ngikhonde ngendlela lesimanga kulomnyaka nje ngidebekela team ukuthi I must worship God like nobody's business insinziso ngiyende kwangathi ilanga lami lekugcina inkosi sibusize amen ngisizwe ngamthandaza eJesu bazalwane ngekusebenza ngile United States of Mkhuzweni but local church yami kuSembabana Assemblies of God nangikhona ngala ngasemkhuzweni ngisemkhuzweni Assemblies of God nakhona ke ngisinzisiwe angasinziswa nje mangisembabane kuphela bese mase ngingali sengigcoka lelinye lijazi cha so lijazi linye inkosi ngisizabazalwane amen praise the Lord amen bathandeka manje nginengciwana angathi noma masekuyishiya mabomini mina ngitibekela thini lapho angiseva wena ukuthi ngabe wena inkosi seyakwendela umusa noma sibambe yinye mfowethu inkosi solisangcinile bazalwane so nami ngikuleleni leyo sengiyathandaza inkosi mayihleleke into akhomba ahleleka kwayo inkosi sisize amen praise God sabonga abathandekayo sabonga abalali beVOC sesibazalwane linathuka ama prayer point nababo bobhuti wenu lapha estudio bazalwane bakhumbule emthandazweni egameni lika Jesu sesitamukele evini laNkulunkulu bazalwane apostoli samukela babe mthaba uzinamhla ukhona mfundisi kumbe semavikana ngemlaleli akugcina mfundisi kumbe sangene evini laNkulunkulu ubingelele man of God bese sesingena evini lenkosi amen. Asibonge kakhulu umkholo sibonge nakuye Maseko asibingelele kumlaleli ebhasini ekhaya emsebentini noma phi la leliphimbo lelibandla lifika khona siyakubingelela egameni la Jesu haleluya siyabonga kakhulu lelithuba uNkulunkulu lasinike lona umuntu angasho nje ukuthi njengoba setifakazile letinsizwa itolo vele bese sisho sithi ngiyinsizwa nswi my God ya angiphathwa oh yes angiphathiswa ngiphathi neskaftini sentombatana oh yes ngivele ngiyisilikithi yensizwa my ngoba kubalulekile lokho ngoba la ngaphandle bayajumisa benta njani sine kufuna siphila impilo nje le clean njengensizwa ungabi naliphungu ungalandzelwa ngilutho Jesus ngiloko loku lengithi encenye kuselelwimini tsafakaza tinsizwa epha ke vele lulwimi lwayitolo kakhulu lebese lusebenzisa belusita lokwekuthi
kuvakale lokuthi noma tikhona insizwa nato letithi tsinzisiwe sine sengiluphi loluhlobo My God. sengiloluhlobo lolungahluphi Jesus. kwekuthi mangabe kunabo sisi bethu lesikhonta nabo babe bedela uvalo ukuthi sihambe sibavimbe etindleleni Jesus. ligama la Jesu ngiyacela ke libonga Hallelujah. siyabonga ngiyacela Yeah. ukuthi sifunze livi la uNkulunkulu encwadzini yemaHebheru chapter 2 emavesi lamathathu sithandaze mhlawumbe sivule nelithuba lekuthi babili bathathu bathole ukuthi bashaye Jesus. kulolihlelo sengehlile ukuba ngikwephule Jesus. ngiyacela ke kufunza kumaHebheru chapter 2 verse number 1 kuya ku 3 ngako ke ngabe siyaqaphelisisa sikubambe lokho lesikuvile Nkosi. funa sikhweshe kuko livi lelamenyetelwa dingelosi laqiniseka nako konke lokubi nekungalaleli kwajeziswa ngalokufanele My God. pho sine siyawuphunyuka kanjani nasingakunaki lokusinziswa lokungaka kwakhulunywa inkosi kuqala kwaqiniswa kithi ngulabo labayiva My God. ngiyacela sithandaze ke mlaleli babe longcwele egameni la Jesu Thank you, Jesus. siyalemukela livi lakho lelinemandla ekwenta inguquko sidinikela ngephasi kwalo ngegama lika Jesu Kristu amen Amen. sikhathi lesinengi bantfu labanengi batsandza kakhulu intfo letababuyisela inzuzo lephuthumako kungako mhlawumbe tinkampane leti tekugembulisa tivamisa kusheshe tiyakha imali ngoba bantfu labanengi tiyabathola ngaloko ukuthi basuke Nkosi yami banekwe ukuthi ndawufaka lelishumi lami ngisheshe ngithole 1000 babe banenge labafaka lamashumi agcina njingile lona wenkampane anjengiswe kulamashumi ngoba ngiloyo uzama into lephuthumako angisho ukuthi insinziso lelethwe nguNkulunkulu ayifanani nento lephekwe lapha ku microwave insinziso liBhayibheli layiveta ingakembulwa ngalokuphelele liBhayibheli lithi ushona laba profeti beOld Testament lebe baprofeta ngekufika kwenkosi Jesu baprofeta nangemisebenzi yemandla latawuyenda baprofeta nangekuhlupheka kwakhe nangekufa kwakhe liBhayibheli lithi bebafisa kulubona lolusuku kwekuthi luyakubanjani lokusho ukuthi lento yensinziso akuzange kube yinto leyehla nje ithi gitsi kepha yinto leyalungiswa nguNkulunkulu wayilungisa umhlaba ungakasekelwa ayilungisela abantu liBhayibheli ke liveta kwekuthi ngabe ngilona loyo uyacaphelisisa abambisise konke lakuvile macondzana nalendzaba yensinziso liBhayibheli lithi aqaphele lokuthi ngoba dinengi into lesitivako kepha lendzaba yensinziso bekufuna wonke loyivile angakhweshi kuyo kuyawuba ngcono mhlawumbe kulahlwa kwemuntu longati kahle mangabe uyawulahlwa longati kodwa kulahlwa kwemuntu loyivile insinziso wathi ayivile wachubeka wabambelela etintweni letilide
wabambelela etinkolweni letilide, wabambelela emathembeni lalide. Loyo muntu loyo liBhayibheli kulo verse number 3 lithi uyawuphunyula kanjani. Angisho mlaleli kwekuthi namhla uma kushunyayelwa kumenyetelwa insinziso, labaningi bathatha ngathi yinto yekubabambata ingqondo, yinto yekubalibatisa, bangayiva injabulo yasemhlabeni, bafuna kutijabulisa. Kepha ngisho mlaleli kwekuthi kunelusuku lolutako lapho bonke labayidzebesele lensinziso batawubanjwa, babhekane nekwahlulelwa. LiBhayibheli ke liveta ukuthi uma insinziso uyivile, wayidzebesela noma wayala, emahumusho lamanye esingisi athi neglect, lamanye athi reject. If we reject this salvation, uyale imenyetelwe lensinziso, uqhubeke ngendlela yakho, uti justify kwekuthi nawe uyakholwa. Angisho mlaleli kwekuthi indlela yaNkulunkulu yinye, nome uyathanza nome awuthanzi. Oh God. uNkulunkulu ngekuthanza kwakhe umise Jesu. Konke lokunye longakulandzela akusilo liqiniso. Nome kulandzelwa abantu labaningi, Oh Lord. ungathatheki. Oh Lord. LiBhayibheli lithi uma sidzebesela insinziso sitawuphunyula kanjani. Oh God. Paul noma ke lo mbhali nga confuse ema-theologians ngoba ayaphikisana kule ncwadi yemaHebheru ukuthi ibhalwa ngibani. Angibeke nje ngithi lo bhalako uthi kulo verse number 3 uthi pho sine siyawuphunyula kanjani nasingakunaki lokusinziswa lokungaka. Mlaleli, indzaba yensinziso uNkulunkulu lasendele yona ngekwakhona bekumele ukuthi ngabe uNkulunkulu uvele sonke wasibhubhisa, kepha ngekwemusa wakhe wenda le plan of salvation. Le plan yakhe insinziso akayifuhleki kumuntu noma ayifuqele kumuntu ngengani. Uyibeke nje ebaleni. Paul uthi makakhuluma ngayo athi lo musa waNkulunkulu wembuliwe kubantu bonke. Oh God. Lo musa usifundzisa ukuthi sale ungakholwa. Sure. Hayi kungakholwa nje, kodwa sale kungakholwa nguJesu. Ngoba iBhayibheli uma ufunza incwadi yaJohn, Jesu uthi umsebenzi waNkulunkulu lomkhulu la unike abantu ukukholwa nguJesu. Oh Nkosi yami. Umsebenzi waNkulunkulu ukukholwa nguJesu. Sure. Leminye imisebenzi longayenda umukelisa abantu kudla, ubaphatha impahla, wenda kahle, siyabonga kakhulu. Keja angeke kukwende ukuthi ekugcineni ungene ekuphileni kwaphakade. Sure. Indzaba yekungena kulokuphila icala ngekuthi umuntu aphenduke atinikele kulensinziso yaNkulunkulu, ayamukele lensinziso, angayidzebeseli lensinziso, angayilahli, kepha ayemukele njengendlela lemiswe uNkulunkulu kwekuthi aphephe elulakeni lolutako lolutela umhlaba. Sure. Uthi ke lo mbhali kulo verse number 1 uthi ngabe ke siyacaphelisisa, mlaleli Maswati nani nonke lenihleti eveni laseSwatini, asisho ukuthi
simemetela uJesu Kristu lomiswe uNkulunkulu kwekuthi bonke abantu basinziswe ngaye. Sure. Konke lokunye lesingakwenda noma kuyinkolo noma kuyini siyadilibatisa nje ekugcineni sitawubhekana nekwahlulela. Akekho ke umuntu loyawuthi kanti uvile lo msakato athi yena abengadi kahle ukuthi kumele endeni. Lo simemetela wena lovako yenda siqiniseko ukuthi uyaphenduka etonweni umukele insinziso yaNkulunkulu nekukholwa inkosi uJesu. Konke lokunye lokwentiwako nekukholwa lokwentiwako noma ngabe bakholwa liche noma sihlahla noma lilanga ngimidlalo lesinikwe ngisathane kusilibatisa. Sathane wanela kubona ukuthi kwehlulela kwaNkulunkulu kumbekele ukuthi ayolahlwe esihogweni. Sure. Wakha iplan ukuthi esihogweni angiyingedwa. Jesus. Ndawuhudula labanye kulabantu uNkulunkulu labalungisela insinziso. Bonke labayala kwinsinziso bayawupheketela Sathane esihogweni bashe kanye naye. Hayi ngoba uNkulunkulu abelungisele abantu kuyolahlwa echibini lemlilo. Kepha ngulaba labatawuyala insinziso yaNkulunkulu. Ngilaba labatayithalalisela insinziso yaNkulunkulu. Ngibo labatawuthi khanza bayolahlwa kanye naSathane. Ngithi ke mlaleli uma ukholwa kepha ukhumbula ukuthi ngiyakholwa ngiko konke lokuvelako. Bakhona abantu abakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona kepha yonke into lechamukako bayayikholwa. Ngithi ke mlaleli bekungcono ukuthi ucondzise inhlitiyo yakho entweni yinye. Ucondzise inhlitiyo yakho ekukholweni inkosi uJesu. Uthi Jesu uyindlela leya kuBaba eNkulunkulu. Abuye abe liqiniso lelizingwa ngumuntu emhlabeni. Kuthi umuntu lothanza emanga noma abantu labanengi bawakhuluma emanga kepha abathanzi ubayenge wena. Lokusho ukuthi liqiniso wonke umuntu uyalifuna. Uthi Jesu yena kuliqiniso. Kusho ukuthi insinziso leliqiniso nguleya Jesu. Insinziso mbamba nguleya Jesu. Liqiniso laNkulunkulu lekuhlenga abantu lingaKristu. Abuyathi athi Jesu ukuphila. Uma ngabe ufisa ukuthi ekugcineni ungalahlwa uphile phakade naphakade lempilo ifihlwe kuKristu uJesu. Bekungcono ungamali ngoba iBhayibheli lithi uyawuphunyula kanjani uma udzebesele wala lensinziso lengaka uNkulunkulu lasinike yona. Ngiyacela ke sithandaze emlaleli yenda siqiniseko ukuthi uphendukile. Phenduka etonweni takho. Ungabi ngumuntu lo joina lisondlo uze utibonge ngelisondlo. Lisondlo lihle ngoba mawundlule emhlabeni lithatha lesidumbu sakho lisingcwabe ngesizotha. Kepha indzaba lemcoka kwekuthi ufelephi. Makufika isikhathi sekufa ufuna kube nendzawo lephephile lothi mawufa ufele kuyo. Mawufunza sambulo kuthiwa babusisiwe labo labafile bafela enkosini. Lenkosi lekukhulunywa ngayo kusambulo nguKristu uJesu. Ngiyacela sithandaze. Babe longcwele egameni laJesu. Nanga eMaswati netive letikhona eSwatini. Siyathandaza uNkulunkulu wasezulwini. Lensinziso loyembulile. Phinza uNkulunkulu longcwele uthambise tinhlitiyo. Dabo bonke labelivako livi lakho. Bangayendi lukhuni inhlitiyo yabo.
baphendukele kuwe Mighty God. wena lolidwala loyinqaba Mighty God. kube ngilona loyo endesiqiniseko Sure. kwekuthi uguqukile wanikela impilo yakhe kumsinzisi babe wethu lothandzekako sibusiso sakho asehlele Eswatini Mercy. kube nekuphenduka lokukhulu Mercy. egameni lika Jesu Kristu amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Siyabonga. Thank you, Apostle, for such a word. Siyabonga na kuwe mlaleli ukuthi bosohleli nathi livile lilesikhathi. Kulula ukuthi bese uyakhohlwa. Sekuba ngazi ukuthi simtawubuye ngibone lento yekukholwa. Abanye baze bathi Jesu wathi uyabuya mhlazana hamba sola kabuyi. Kanti nobody knows the day or the hour. Little verse, how shall you then escape? Ignorance is not an excuse. Kuti bongati will not be an excuse. Eternity will regard that as rebellion. Bathandekayo, Jesus, what a word. And ngicela kusho balaleli ngosami nangabe timemetelo nathi nje lethuthumako kusho ukuthi Sunday bathandekayo nga8 ekseni lapha eSunday Mbabane kunenkonzo bazalwane siyathandaza inkonzo yesingisi empostolo suka khona liyashiyela live la nkulunkulu. We have a great time of worship and then you go into the word of God. Siyabamema bonke balaleli labasembabane around Babane nemacenzelo Darrich Mbolonjeni Makholokolo Sandla. Please come and join us bazalwane for 8 a.m. our English service. Beautiful worship and the word egameni kaJesu Kristu khona ukukhuleka hambe wena into lotsinga so qalile endlini yankulunkulu egameni lenkosi bese nga10:30 bazalwane yangena inkonzo yethu yeSwati egameni likaJesu Kristu. Naye bazalwane mnanzi siyanimema kiyo buyani nemndeni yenu intona leya live la nkulunkulu and be in a setup legcwele umoya waNkulunkulu. Bonke labafikile eMbabane Assembly of God abajiki bazalwane. It's a place that everyone can call a home. So we are waiting to see you. Come and join us egameni lika Jesu Kristu. Lesinye lesiphuthumako la lesimnanzi bazalwane. Siyacela wonke nje lokulalela ovaliphimbo lami ngacela ukuthi angene ka YouTube nyalo. Aseshe nje lapha ka YouTube athi Mbabane Assemblies of God. Bese uyasubscribe egameni lika Jesu. Please subscribe to our newly launched YouTube channel. Bazalwane sizama ukuthi live la nkulunkulu lifike kibo bonke balaleli kahle nendlela ephuthumako high quality kube bedelode sizathe ukuthi mina ngilivanga egameni lika Jesu. Sesishito ukuthi ignorance will not be an excuse. The day of judgment when it comes egameni lika Jesu Kristu. Ngicela ke mlaleli ukuthi sikubone lapha esandla tawamnanzi ukuthi sidibane nawe egameni lika Jesu. Baka Facebook siyabonga ukuthi benathi bazalwane egameni lika Jesu Kristu. Mfundisi kumbe ungavayelisa babe kulo 2 minutes losele umlaleli ngathi ukuthi lo munye uyafuna ukuthi achumane nawe lo munye kumbe inkosi seyimvulele solungisela kushada uyayithi kanje leyo advice noma leyo counseling kuziyotholakala kuphi mfundisi if anyone needs assistance. Siyabonga kakhulu mkholo inombolo ngu7607 1828 lenye ithi 7961 1230. Amen. 7961 1230 lenye ithi 7607 1828. Nalabagulako siyacela ukuthi bangeta ngaleli sonto liba khona lithuba lekuthandazela labagulako. uNkulunkulu uyabaphilisa sinekufakazi lobunengi lokucondzene naloko. Siyabonga. You are invited bazalwane. Mfundisi wethu ke saqala echarge ayi 1-on-1. So bambani namathuba egameni lika Jesu. Ngeke futhi aqale kuncharge bazalwane. Mfowethu Maseko ukhona bazalwane ngingamthola lapha ka Facebook lapha afisa nje ukuxhumana naye ba connect to the inspiration from Inceku lapha uthi iphila kanjani insizwe egameni lika Jesu. Nami bazalwane ngibongele ukuthi nihlalisane kaye nathi size sibonane next week same time same place inkosi in